Ni ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu butumwa bwo kubungabunga no kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye birimo Mozambique, Centrafrica n'ibindi birumvikana. Twakubwira ko kuri ubu rero ingabo zoherejwe n'ubundi muri Mozambique kujya kurwanya ibyihebe byari byarigaruje uduce dutandukanye aho muri Mozambique, zigiye kuba zakongererwa ubushobozi biturutse ku muryango umwe w'ibihugu by'i Burayi. Ndetse twakubwira ko nyine umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi urateganya kuba wakuba kabiri ubufasha uyu muryango ugenera ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique nyuma y'uko ibikorwa byawo muri iki gihugu bitindiye kubera umutekano muke. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko nyine u Rwanda kuri bwafashe ndetse rwohereje abasirikare muri Mozambique kujya kurwanya ibyihebe byari byarigaruye uduce dutandukanye birimo n'intara ya Cabo Delgado aho muri Mozambique, ku buryo ingabo z'u Rwanda zakoze ibishoboka byose ibyo byihebe rwose mu minsi mike bikaba bihavuye, ku buryo abaturage nyine batangiye kugaruka mu byabo bari barahunze ibyabo. Kuri ubu rero twakubwira ko umuryango w'ubumwe bw'u Burayi urateganya gukuba kabiri ubufasha uyu muryango ugeneye ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique nyuma y'uko ibikorwa byabo muri iki gihugu bitindiye kubera umutekano muke. Hagati aho turakubwira ko hari umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warashwe n'umugore we. Uti bimeze bite? Ni umusirikare mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yishwe arashwe n'umugore we nyuma yo gushyamirana bagatongana hafi yo kurwana. Ibi rero byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe mu ijoro rishyira kuri iki cyumweru tariki 16 Kamena 2024. Ibyo byose nibyo tujya kuba tugaruka gatanu kuri gatanu, nkubwira ngo utari wakora subscribe ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho kugira ngo turusheho kukugezaho ibyiza byose ubu wifuza. Kuri ubu rero twakubwira ko umuryango umwe w'u Burayi wateganyije kuba wakuba kabiri ubufasha ugenera ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique nyuma y'uko ibikorwa byabo muri iki gihugu bitindiye kubera umutekano muke. Ibikorwa rero bya EU cyangwa se by'umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi byakomwe mu nkokora n'iterabwoba muri Mozambique, birimo ibya sosiyete y'Abafaransa ya Total byo gucukura gaze mu ntara ya Cabo Delgado. Ni ibikorwa bifite agaciro ka miliyari 20 z'amafaranga cyangwa se z'amadolari y'Amerika, ndetse n'ibikorwa bya Total muri Mozambique. Uburayi bufata nk'igisubizo cya gaze kuri bwo nyuma y'uko iyo bwari busanzwe buvana mu Burusiya yagabanutse kubera intambara iki gihugu kirimo n'igihugu cya Ukraine. Bloomberg ivuga ko umuryango cyangwa se EU ifite igitekerezo cyo guha ingabo z'u Rwanda inkunga ya miliyoni 40 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 56 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga rero EU iteganya n'ubundi guha cyangwa se ni amafaranga n'ubundi agomba kwifashishwa mu kugura ibikoresho bya gisirikare ndetse no mu gutwara abasirikare mu kirere, nk'uko abayobozi babiriya cyangwa se babiri bo muri EU batifuje ko amazina yabo atangazwa babibwiye kiriya kinyamakuru. Amafaranga rero ya EU iteganya guha RDF, ni ukuvuga igisirikare cy'u Rwanda, ariyongera kuri miliyoni 20 z'amayero yahaye u Rwanda muri 2022 mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo kugarura amahoro ingabo nyine zarwo zirimo muri Cabo Delgado. Ni ibikorwa n'ubundi zatangiye kuva muri Nyakanga 2021. Kuva rero RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyajya muri iriya ntara iherereye mu majyaruguru ya Mozambique, izi ngabo zashoboye kuhirukana ibyihebe byari byarigaruriye cyangwa se byari byarigaruriye kariya gace kuva muri 2017, binatuma abaturage barenga 190 bari barakuwe mu byabo bagaruka cyangwa se batahuka. Icyakora mu minsi ishize ibyihebe byongeye gusa n'ibyubura ibitero ku baturage biganjemo abo mu mujyi wa Parama, ibyatumye RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyongera gukora izindi operasiyo zo kubihiga. Biteganyijwe ko ibihugu binyamuryango bya EU mu byumweru bibiri imbere bizaganira ku gitekerezo cyo guha RDF buriya bufasha. Ni igitekerezo amakuru avuga ko gishyigikiwe n'ibihugu bivuga ari kumvikana i Burayi, by'umwihariko Ubufaransa. EU rero ateganya gukuba kabiri ubufasha bwayo ku ngabo za RDF ziri muri Mozambique, mu gihe n'ubundi muri iki gihugu hari impungenge zishingiye ku kuba umuryango wa SADC ugomba kuba wamaze gucyura ingabo 2200 wari uhafite bitarenze ku itariki 15 Nyakanga.
inyinshi rero muri izo ngabo n'ubundi zamaze gutaha, by'umwihariko izo mu bihugu bya Lesotho na Botswana, Namibia na Angola nabyo birateganya gucyura n'ubundi izo ngabo zabyo mu gihe cya vuba, mu gihe iza Afurika y'Epfo nazo ziri mu myiteguro igeze kure. Icyakora mu rwego rwo kuziba icyuho n'ingabo za SADC, igenda ry'ingabo za SADC rishobora gutera u Rwanda n'ubundi mu minsi ishize rwohereje muri Mozambique izindi ngabo zigera ku 2,000. Hagati aho twakubwira ko umusirikare wa FARDC yishwarashwe n'umugore we, ni umusirikare mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yishwarashwe n'umugore we nyuma yo gushyamirana bagatungana hafi yo kurwana. Ibi rero byabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe mu ijoro, ndetse amakuru akavuga ko kuri uyu wa mbere uyu musirikare witwa Kito Timote araswa, we yabanje n'ubundi gutongana n'uyu mugore we ahagana mu gicuku. Bukeye rero byaje kumenyekana ko uyu mugore yaje kuzabiranywa n'uburakari, niko kwegura imbunda amurasa mu gituza. Sosiyete sivile rero muri ako gace ivuga ko uretse kuba batonganye, ntiharamenyekana ibindi byimbitse ku cyateye uyu mugore kwica umugabo we. Mu mpera z'icyumweru gishize nabwo urubyiruko rwitwaje intwaro rwishe abasirikare 2 ba FARDC mu gace ka Njiyapanda, ni muri Baskwag, mu birometero 76 uvuye n'ubundi mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo, Kivu y'Amajyaruguru. Aba basirikare imbere rero yo kwicwa babanjwe gutwikwa ari bazima nk'uko sosiyete sivile yaho yabivuze. Urundi hamaze iminsi havugwa ibibazo bigiye bitandukanye, birimo ibibazo by'ubukene, birimo ibibazo byo kubura lisansi cyangwa se ibitoro, birimo ibibazo byo kubura amadovize cyangwa se amafaranga y'abanyamahanga n'ibyinshi, ndetse hakavuga ubukene nyine buri kugenda bwiyongera n'ubuzima buhenze mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agaragaza ko rwose ibyo bakekereye igihugu cy'u Burundi atari ko bimeze, kuko abarundi kuri ubu bejeje umusaruro, ahubwo akavuga ko batazabona naho bawushyira nk'uko yagiye abitangaza. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari bamwe mu basesenguzi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagaragaza ibitandukanye n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi agaragaza ku bijyanye n'imibereho abaturage b'igihugu cy'u Burundi babayeho. Kuri ubu rero ishyaka ADPR, APDR na APDR rirasaba leta nyine kubwiza abaturage ukuri bakava mu kinyoma. Uti bimeze bite? Ni ishyaka APDR rero ryo mu Burundi riratangaza ko ribabajwe no kuba leta y'iki gihugu yaracuriye ikarumura cyangwa se yararuciye nyine ikarumira, bitewe n'uko muri iki gihe igihugu kiri mu gihombo gikomeye bitewe n'ibikomoka kuri peteroli muri iki gihugu byabuze ku kigero giteye inkeke. Gusa ishyaka nyine APDR ryo mu Burundi ritangaza ko ribabajwe nyine no kuba leta y'iki gihugu yararuciye ikarimira. Umwe mu bayobozi iri shyaka avuga ko ababazwa cyane no kuba abayobozi b'iki gihugu birirwa mu nama no mu birori basesagura na duke nyine igihugu cyari gisigaranye, batitaye nyine ku maganya y'abaturage. Gabriel Bazamwitonde usanzwe uyoborera ishyaka rya APDR yemeza ko ari n'abanga ririmo abarundi nyine barushye kandi bihebye kubera ukubura uko bakora ingendo. Akavuga ko ibi bizanira cyangwa se bizanira abarundi benshi ingorane, dore ko n'ibiciro ku masoko muri iki gihe byazamutse cyane, kandi ugendeye ku mikoro y'abarundi bigasa no kwikorezwa nyine urusyo ruremereye. Uyu munyapolitiki agasaba ko leta yatanga ihumure ikanagabanya ibikorwa bitazana umusaruro mu gihugu ndetse no ku barundi muri rusange. Gusa ngo na leta ubwayo irakomeza gukena, kuko igihugu kuba kidafite ibikomoka kuri peteroli birakomeza gushora igihugu mu bihombo. Muri raporo rero zitangazwa na banki y'isi igaragaza ko Burundi ari kimwe mu bihugu biza ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'ibikennye cyane kurusha ibindi mu isi, aho abagera kuri 80%, ni ukuvuga muri miliyoni 13 zibarurwa muri iki gihugu batunzwe n'ubuhinzi. Iyi raporo kandi ikagaragaza ko abarundi bagera kuri 5% aribo bonyine bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi. Ubukene bw'iki gihugu rero bwakomeje n'ubundi gutumbagira nyuma yaho bufatiwe ibihano ku ngoma ya Pierre Nkurunziza wahoze
ayobora iki gihugu. Ni ibihano bagiyemo kuva muri 2015 baza kubisohokamo muri 2020. Gusa Perezida Ndayishimiye Evariste akimara kugera ku butegetsi yagerageje kwagura umubano n'amahanga hagamijwe ko ibihugu by'amahanga byakongera kubagenera inkunga. Gusa ariko politiki y'imbere mu gihugu nituma batarenga umutaru. Hagati aho nubwo bimeze gutyo, twakubwira ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamashijwe urufaya rw'amasasu. Uti rero byagenze bite? Ni mu gitondo cyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nibwo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zagabweho igitero gikaze n'abivuga ko ari abawazarendo bazwiho gukorana bya hafi n'igisirikare cya FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nk'uko yatangajwe na Radio Okapi avuga ko icyo gitero cyagabwe ku ngabo za MONUSCO zisanzwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, cyabereye mu gace kitwa Malende mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Butembo ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi radio rero yarasobanuye ko byabaye ubwo ingabo za MONUSCO zari zerekeje mu bikorwa byo kurinda abaturage ngo badaterwa nyine n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF bamaze igihe bica abaturage mu ntara ya Ituri mu bice byo muri teritwari ya Beni. Inkuru igakomeza ivuga ko rero izo ngabo za MONUSCO zaje kugabwaho ibitero cyangwa se igitero na wazarendo, maze nayo irabisubiza cyangwa se irabasubiza. Byanasobanuye ko rero abo bakomeretse ku ruhande rwa MONUSCO ko baje kujyanwa nyine mu kigo cya gisirikare cya Mavivi kiri Beni ngo bavurwe. Burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje n'ubundi kubamo ibisibaniro ry'intambara biturutse ku mitwe yitwaje imbunda irenga 200 hakorera, hakiyongeraho n'abaturage benshi batunze intwaro harimo n'abitwa wazarendo bazwiho gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kinshasa kugira ngo barwanye M23. Ariko kanini nyine bivugwa ko izi mbunda zikoreshwa n'abazarendo mu kwiba no kwica abaturage.